Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-qail bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq aw kama qala amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, sebadan kala hormati, terbadan kaula amul jaki. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pamekasan, saya dalam hal kadinto diwakili oleh Camat Pamekasan, sebadan kala hormati, terbadan kaula amul jaki. Bapak Lurah Kelurahan Bukih beserta staf perangkat EPON, saya juga badan kala hormati, terbadan kala mulyaki. Sadaja jajaran takmir Masjid Al-Ikhwan, saya juga badan kala hormati, terbadan kala mulyaki. Sadaja pengurus remas Al-Ikhwan, saya juga badan kala hormati, terbadan kala mulyaki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya sangat badan kaula mulyaki. Alhamdulillah langkong pimin ngareng badan kaula sadaja amuci terasyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas sadaja nikmat, atas sadaja rahmat, taufik, hidayah saya paringaki dak ka badan kaula sadaja sehingga esat semangkin gadinto badan kalau sadaja bisa bermuwajjahah, bisa bermujalasah tempat seinsyaallah penuh kalaban barokah gadinto dalam rangka alam baki peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima esat semangkin gadinto keluarga besar Masjid Al-Ikhwan memperingati zikra Maulidir Rasul asareng Kiai Haji Badrus Shadiq Sedari Gambirano Bangsal Sari Jember. Salawat ma'asalam ngireng aturaki daga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siampun afak tabatan kaula satajah minad dulumati ilan nur. Semoga batin kalau sataja keingat syafaat beliau fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sataja undangan sebatin kalau hormati, terbatin kalau waljaki. Acara seperti kalampan malam semangkin kadintoh badan kalau arengke sepertama pembukaan iftitah suratul Fatihah tersaki kelaban pamausan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara tersebut yang kadinto lantunan salawat Nabi mahallul qiyam erangkai kelaban acara selanjutnya yang kadinto sambutan acara inti hikmah maulid seperti kalaban ceramah agama seperti ida buakina sarang-sarang semolja Kiai Haji Badrus Shadiq. Acara sekeng bingkeng ingki kadinto penutup doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngireng kita masuki acara pertama iftitah suratul Fatihah. Badan kaula ngambi barakah dan senemulja pembina Masjid Al-Ikhwan Al-Ustadz Sofwan Madani
kaangkui memimpin. Da serana semolja feten kawala ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa tahlil wa sadaqah ala Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin summa syahada wa karama rasulullah ali summa hadrati syahadul qadar jalali summa syahsyah syadili simala syekh Ahmad Taufiq Bismillah Syekh Ahmad Badawi Qadasallahu rahman wa radarahum Sallahi lahumul Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفتحة والتحليل والصدقة إلى حضرة شيخنا خليل بن عبد اللطيف Bangkalan وإلى حضرة Haji Hasyim Asy'ari وإلى حضرة masyis serta masyayikh Nahdlatul Ulama wa ila hadrati Kaisbat wa ila hadrati Haji Nasruddin wa ila hadrati Kasyiruddin Nasruddin wa ila hadrati Kahfin Syirat wa ila hadrati Haji Fudul Syirat wa ila hadrati Haji Abdul Mu'in wa ila hadrati Haji Abdul Wahid Hudzaifah wa ila hadrati Haji Abdul Hamid Abdul Mu'in wa ila hadrati Haji Abdul Ali Abdul Hamid Abdul Mu'in wa ila hadrati Haji Muhlas bin Abdul Hamid bin Abdul Mu'in wa ila Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi anhum wa lam ya'alkum rahum raratan min ridil jinan wa la taj'alkum rafatan narana salillahi lahumul Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Sumal badatu wa tahlil wa tasadaqah ila ruhi Syajriya tanah Masjid Kadintoh Sayurah Paronoto serta almarhumah Muri Boronanoto wila ban almarhumah Atmi Bu Sulimah serta Syajriya tanah Se Eda Janan Masjid Pinto almarhumah Haji Dumyati Haji Ismail wa ila ruhi almarhum Kimuhdi Bakri wa ila ruhi almarhum Ustaz Subaidi Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi anhum wa la taj'al kubrahum raratan ridil jinan wa la taj'al kubrahatan narana Allah fikan lahum minan nar wa fidan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa syaitan lahum minan nar salillahi lahumul Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Sumal fatihatu wa tahlil wa syadaqu ila al-marhum babaina wa astafsadina wa syawasayina wa jabjatatina wa sanillahi arwahi al-marhum sadajah bengatan orang
sabantoh deka sukses acara Maulid malam mangken setuju nah pada baik bantuan melalui materi atau tenaga atau pikiran. Semoga selamat Allah sebuah rasa keputusan kata remah sabun berbagus apa yang jempol yang syurga tetakin ahli syurga. Allahumma anzilir rahmat wal maghfirah ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan matan bari-bariha sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim.